وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga uripun Allah palayatan nurun matao agyang kaya kinibayan tanusang kaya dunia napalera kat tanu isusugu agyang kutwa kapakamu ayan at tanu kusimba si ikwallahu ta'ala daaki adnar kat tanu wallah sisagyang kaya dunia ama kaliuliyo ko kipukuatan tanu kusimba kwallah sabab sagyang kutwa kia tiruun wallahu ta'ala at tigyan manai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daakiad na ko kung mga manusia na gusto mga jin. Daakiad na ko kung mga jin na gusto mga manusia. Inunta na anak wiran masimba. Sama no tumang urip no Allah. Nagyang kaya kinibayan tanusang kaya dunia. Na ayabu. Apenggalabakan tanu nagyang kutua. Kapa kamu ayan tanu kusubur katanu Allah. Agyanan so kapaka pembetangan tanu kusimba tanu si ikwallahu ta'ala. Yang kaya simba si ikwallah napadaya kung mga paturay nagupatot apang galabakan o orip no Allah nagugia ipinakamala ko langon o sugwan wallah agyang kaya kipenggulalanan sang kaya simba kwallahu ta'ala ginan isabab mga orip no Allah ayamanan yan na so mga ulama tanu lagi di Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala na ayakabasan yan na tigyan manay al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Ayat tigian apetir una simba. Agi iprupan yan agyang kaya simba ko Allah. Kaya asakat tano na aya penggalabakan tano ko kinibayan tano ko dunia na suka penggalabakan tano ko simba ko Allah na inirupaw mga ulama wanto na ipetir una simba. Inuira na yaprupan nakagya aya kalilid ko mga tao na ayabu akat tao nilan asimba nakapamuasa ayabu akat tao nilan asimba nakasumbayang kabagay sa sakat kapamatiya sa Quran na susimba na mararang kumyan sulangon umapia ay kasuat wallahu ta'ala diyan kaya katiru mga ulama katiru yakin ya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala at tigiyan naman ay al-ibadatu ismun suat tigiyan so patiru na simba nangarananan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah ngaranan at tigin manay amyarang kumian sulang ulangwan
man apa kebebayaan wallah wa yarda nagu ikaswatian minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Aya makna niyan na mga galbak mga amal anta ka mga kadro ama payag anta ka masulan. Aya makna niyan nagyang kaya kinibayan tano ku dunia na sumanga kadro tano nagu sumanga galbak tano na amay kay kaswat wallah nagu pagkebayaan yan na gitu namanya pedutu si kusimba si wallahu taala apa deku pa kamu anan tano ku kinibayan tano si sagyang kaya dunia. Ugaid mga oripno Allah nasukini sugun nakatan wallah ko kapwa kamu ayan ako simba kipukuatan ako simba kapenggalbak ako simba na kanabalangon asimba na terimaan wallah kanabalangon na amal na terimaan wallah kasukat terima aku mga amal na gusto simba tanong wallah na adna sangkut yan na nagu adna mga syarat yan audi mibayan agyang kutwa syarat yan na diketarima agyang kutwa simba si ikwallah yang kaya syarat amyalu yung mga ulama tanong na pala ini makam bebatang si sagyang kanan ada dalam Al-Quran na gusto mga sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay paganay asyarat ako simba wallah na al-ikhlas mabaloy susimba wallah ami pag-ikhlas ayabu akyang galbakaon na parabusi ikwallah kanaba ayakyang galbak ako simba na kapakilalain kanaba ayakyang galbak ako simba na kapakinaganagan kanaba ayakyang galbak ako simba na kalakwaya makna niyan nakapakabinasaw mga dato udi naswaya makna niyan na langwan tamansan kaayabu akapenggalbak ako simbak wallahu ta'ala na parabusi ikwallah si suat si ikwallahu ta'ala nagu-arap si ikubalas apa kapun si ikwallah ginan ipaganayron biya pag-ikhlas na no susimba tanok wallah ayabu akapenggalbak tanoron na parabusi ikwallahu ta'ala kadua na al-mutaba'a misong kadko ukit Rasulullah manggalbak manggalbak susimba aya kapenggalbak tanoron na pagilintan uwan tunay kiniguris kinipagintaw nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasadan sa kinipagintaw nun Rasulullah na gitu titwa kapagagama nagu gitu ay makna niya na titwa untulaw kita ko kapagintaw si sagyang kay dunia na sampurna ko kapenggalbak ako simbak wallahu ta'ala antunay karina pitirutan wagi ina makambuwat ngayon si sagyang kanan adalam Al-Quran na suti makam bebatang ko sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya karina na pitir wallahu ta'ala atigyan manay allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sakanian Allah so wallah allazi khalaqal mauta wal hayat asumiyadan ko aya makna niyan na kawiyag-wiyag kapapatay na gusto kawiyag-wiyag antunay sabab pakian na niyan ako kapapatay gusto kawiyag-wiyag liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nakagi at tepengang kanunian o antaw arkanoy penggalbak sa pinakamapia agalbak aya Peter wallah na ahsanu amala pinakamapia agalbak aya mana na iimpidan agalbak mapia agalbak kana ba aya makna niyan na madakal dari mana ka kana ba aya sasakatan nakatan wallah na madakal agalbak kaaya Peter wallahu ta'ala na pinakamapi agalbak nagyang kaya kiateron wallah pinakamapi agalbak na pima na anayaw mga ulama lagi dia kini Fudail bin Iyad na ayat 3 na Peter na ahsanu amala na aswabuhu wa akhlasuhu suat 3 na sumiyak atuda simba miyak atuda amal naguminis makna niyan na mini pagi ikhlas si Rasulullah mini pagi ikhlas si wallah subhanahu wa ta'ala na ayami akatu da amal namin ukit ako ukit Rasulullah na ayami ni pag-ikhlas na ukit ayabu akyang gilbakaon na parabusi wallahu ta'ala ginan nagyang kanan akapag-ikhlas agugyang kanan akasungkad ako ukit Nabi sallallahu alaihi wasallam na didnanan makapembelag sa taman sa bangkitan sa dunia didnanan makapembelag ibatika ayabu akapenggelbakakan na pag-ikhlas ako sa ikwallah na apya dia akan miasungkad sukit Rasulullah o di na 3 ayabu akapenggelbakakan na sungkad na kan sukit Rasulullah na apya dia akan mipagikhlas si wallah pala anan batal amal pala anan aya makna niya na diterima na amal sa wallahu ta'ala amay ka susimba nabi pagikhlas si wallah na dimiukit ko ukit Rasulullah na ayabun talutwa simba na bid'ah aya sabab na kagya ini pamagumanuto sa ikwagama
kagi daw tu ukiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na susimba ikhlas ada makaukit si ukit Rasulullah na diu tu terimaan na sakamo tu mambu asusimba na amay kami miukit ko ukit Rasulullah masungkad suaya makna niya na ukit Rasulullah na amay kadimi pag-ikhlas na ayabun talot wa simba na udi kapak kinagin na kapak ilailain na di mambutu terimaan wallahu ta'ala kailangan ayam makna niyan na may pag-ikhlas si ikwallah subhanahu wa ta'ala na gumasungkad agyang kutwa o kita kinipagintaw nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagi aswaga matano na ayam mababaloy apagalungan tano hukaka kadaga tano si iko ontula kapagagama na pagilain tano agyang kutwa kakadaga tano kung mga pas Rasulullah mga lakaw Rasulullah kung kinipagintaw niyang sisagyang kaya agama tano agama Islam. So Rasulullah na sa kaniyan imiya pala diwan ako kapagagama agyang kaya pagtawa kapapantagan. Sa kaniyan imiya baloy akadagan ako kapagagama. Nasa dun sa inibadan niya katanwa o kita kapagagama nagyutwi untulagama. Sa dun sa inipamangan daw niya katanong. O kita kapagagama nagyutwi untula kapagagama. Nasa dun sa mamaguman roon na iyamaanan niyan na inumbawan niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sagyang kutwa masa akapapangusiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Isa Arafa apapangusiatan yan so di mananay kadi na ini turunun lagi ang kutwa katir wallahu ta'ala at tigil naman ay al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina si sagyang kaya alungan at tigman ay wallah akmaltu lakum dinakum natiyaruto pakarakano na kiyumplito akarakano suwagama niyo wa atmamtu alaikum ni'mati nagu siyampurna akarakano sulimu akan wa raditu lakumul islam dina nagu ay ini kaswata akarakano agama na su Islam ayamano to nasisagi ang kutwa kang ganat Rasulullah ang ganatan yan sa mga sahaba ayamanan niya napakataling maunso kapatay. Nasagi ang kutwa, kakawagi ang kutwa adiyan na miya pasad. Suwaya makna niyan kipaturunan ako Quran. Miya pasad so kipaturunan ako suguan. Nakugi ang kutwa ini sa para Rasulullah. Ay sabab na tiyarutop Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadidan matag ganatan Rasulullah. Agi ang kaya dunia sa taman sa dilun mapakit tarutop wallahu ta'ala so kipakuatan ako kapagagama. Naurian yan napakaw matano. Apang babaguan tano sa agama. Urian yan napakaw matano. Apang matano sa ukit ako simba. Akan na ba pa ko simba. Pembala tano sa ukit asala ko si ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na paled na nan ula amal. Paled na nan ayam anan niya na diterima na amal. Ano na isabab? Na kayi adamisong kadku ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayakatur wallahu ta'ala na tiyan manay. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Sadan sa minitaling marakano Rasulullah nakwaan niyo, kepitin niyo وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا na sadan sa ini sa pariyarakano na pananggila niyo nagwaya maanan niya na targa niyo na tapalak niyo agi ang kutwa ini sa pariyarakan giyang kaya amal kapagagama na si Amy sa sangkot kukatirimaon wallah kukipanggularan ng tanoron ang beloy ami pagikhlas si wallah na gumasongkad agi ang kutwa ukit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sadin sa tao ang galabag sa amal ada ko ukit Rasulullah da ko kita miyati Rasulullah fahuwa rad na sa kanya na diterimaan. Sa kanya na diterimaan. Aya mana na dikisampay si ikwallah. Aya sabab na miyam bubuguto si ikwagamatan wa agama Islam. Giyuto sabab mga uripno Allah. Igi ang kaya di tano kapagamal. Kung kinibayan tano si sagi ang kaya dunia na aya apapagilayin tano. Nagumbaluin tano a kompas ko kapag ato do mga amal tano
na pagilintan wagyang kutwa kini pagintaw nun Rasulullah nagusukya paguyag-uyag mga sahaba akini pagintaw niran si sagyang kaya agamatan wa agama Islam kagianan kapakaatu du mga amal tanu nagukaka tarima agyang kaya mga amal tanu di tanong gelbakan kuya makna niyan nakibabatu tanu pansi sagyang kaya dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mga uripno Allah. Mialoy tanong agyang kutuwa mga syarat ku kapenggelba tanong si kusimba ku Allah. Syarat ku katarima o simba tanong ku Allah Ta'ala na ayap man apagaluin tanong agyang kutuwa mga syarat ku kasungkada ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanabalagun apetiroon asumusungkad ku ukit Rasulullah nabaw tumia kasungkad ku ukitu Rasulullah sa taman sa di tanurun maylay agyang kaya na masyarat na maylay tanurun agyang kaya na masyarat nagyutui kapakatu dagyang kaya aya maanan yan na kapsungkad tanong ku ukitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu nagyang kaya na masyarat amya alo yung mga ulama lagi dia kini ya Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala at tigiya naman ay suwat tigiya na sukasungkada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na namasyarat yan. Agyang kaya namasyarat naron tano pagilaya. So kakabaloy o amal tano amya kaatud anta kagyang kutwa amal tano na ayam niya buntal yan na buntal aanto na iba na bid'a. O di namyang bagusi ko agama tano agama Islam. Kagyang kaya agama tano agama Islam na amay kang babaguan tano na ayam ano to na kiuriksyonan tano sa Rasulullah. Kata kinuwa bisa Rasulullah na adam bisa agama. O di na ukit, o di na simba. Ada niya nakatano sampay na. Kata ya siya kaya na ayaw niya kawiyag. Ngito man imaanaw to. Kaya pitiro tanong so agama. Nagyan na nakatano Rasulullah na miya tarutop. Di ka nabatan na di kumanan. Kaya gito ibuntal. Akini guris nun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amay ka ayamanan niya na pambabaguan tanong so agama. Nanto na besi petiru na bid'ah. Na ya petiru na bid'ah, na giyanan sudang gilbakaw Rasulullah. Giyanan sudah manggulawla si kumasaw Rasulullah. Nagusumas masaw mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Na giyanan. Petiru Allah ta'ala tigin naman ay. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Baad na mga sakot tuwairan nating wallah. Asiran ipambala ko ukito kapagigama. Ada sugun wallah. Giyanan man imanaw to. Aya maana. Nagupong kambala sa ukit. Asalakaw ko ukito Rasulullah. Na aya maanaw to. Narinimbang ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapambala ka mamusa ukit. Akan nabapadi ko agama. Apetero na ka. Aya maana niya napadaya ko agama. Anto na iba na inikoreksyon na ka to ko ukita. Kaya pagintaw. O Rasulullah. Kukiyang gilbakan niya na kuya maana niya na agama tanong agama Islam. Na, nailayin tanong ang kaya mga syarat. Paganayron, asyarat, wayamanan yan nakakatarima, o di nakapakatulog, kapasung kadatan ko kito Rasulullah, na paganayron, na asabab. So sabab, akyang gilbak ako simba, yang kaya pinggil bakatan wa simba, na anto na isabab, akyang gilbak atanuron, yang kutwa sabab, akyang gilbak atanuron, na inut tiyari mautu agama, anta kada. Si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may sembayang sa kanyan sa ayamanan yan na ayakya sembayang yan na miyamang ni sauran ato na isabab akya sembayang yan na miyamang ni sauran na kagya saura suto na ayamanan yan na anto na iniba na kumigaw a dunia miyagang wa dunia na disiran pakainom na kagya disiran pakainom na may sembayang siran sa ayakya sembayang yan asabab na pemang ni siran sauran ay ibarat yan. Si kumareg ay ibarat. Nakataya amay
kaalungan na isnin, naginan su ikasapulu agudua si sagiang kaya Rabiul Awal. At tigitan wa maulidan Nabi. Aso mga pad na papaguya ganiran. Tigitan wa inutan wa ipasila-sila. Nakaya inimbawata. So Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agiyo tu'y sabab akapanggalbakaun. Nagyang kutwa sabab akapanggalbakang kaun. Bawa to piper wagama. Bawa to giyo to su sabab. Ayam makna niya na terima wagama. Na tiga apa makaya makna niya na penduduk wagama. Nabi agin tahu Rasulullah. Na ayam yang pagi dia na subra 60 ragu na pia sumya kaisa na danian masulis-sulas so kinim buatan. May po Rasulullah. Na miagin tahu sulabi maga to senggibu ko mga sahaba. Na de na miya to ungkiran asaka tahu kirambu. Ayam makna niya na pisila-sila iran so kinim buatan ko Nabi. May po mga sahaba. Na miagin tahu sa mga tabi'in. Na dadi na amia itong kiran abay rano tuwaya makna niya na pisila-sila. Na inwa iman tuwa bilwi asunna. Apa da kuwaya makna niya na sunna si iku agama. Anto ni sabab. Giyang kutwa sabab aki ang gilbakaon. Baanan pada ko sabab at yarima wagamatan wagama Islam. Dadi nung nanampad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwarad. Saad na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sang gilbak. Ada ko kita minagito na yung makna niya na ditirimaan. Dia tu teriman. Ikadua, asyarat na al-jins. So klase yung simba. Yang kaya klase ya simba pinggil bakatanu. Eno lagi na ya so klase yung kianggil bakaw no Rasulullah. Ay barat yan. Na lagi dua yung makna niyan na kabagay sa pitra. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nabigay sa pitra na aya ini bagay niya na panganangkan. Na iman to na tigitan wa kapakay so pirak. Bam lagi cupangan ng kanagugi ang kutwa pirak. Bam lagi sa klase. Naginan. Pagilin tanuron agi ang kutwa jeans. Klase agi ang kutwa simba panggalbakan tanong. Ibarat yang panay kadua. Na lagi dua yang makna niya nakapagakika. Udi nakakurban. Aya pitir Rasulullah. Na aya pagakikaan. Na aya makna niya nakambing. Udi na sapi. Aya kurban na kambing. Udi na sapi. Udi na unta. Na upama makakurban ka sa aya makna niya na kuda. Bawa tu terima. Na dia tu terimaan. Ayah sabab nak kaya yang bida sa klasi. Na lagi danan su simba. Ayah penggelbakan tanwa simba. Na lagi o klasi o simba. Ay ini pagintau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatlwa syarat na al-kaifiyah. So okay takiang gelbakaun. Okay takiang gelbakaku simba. Na antunay pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tigina sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayang kanu sa lagi du kile ni urakan sa kaya sembayang akan. Ibarat yan nami sembayang. Na ayamanan yan nami sembayang sa luhur na si kuduun rakaat na piyakat sulan yan suaya maknan yan nakabat yaon. Na si kuduun rakaat tamurin narun yan piyakat tanong. Terimaan to, diterimaan. Ay sabab nakagia suaya maknan yan na o kita kiyang gilbakaun na kanaba lagi o kita kiyang gilbakaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi nito suka pagabdas. Miyagabdas ka inu na ba nakaain ka? Urian niya na initundug ko na limang ka. Urian niya nagiya para sa ka. Urian niya na miyamumug ka. Terimaan to. Diyo to terimaan. Ay sabab na kanabag iyo to. Iya makna niya na rupa na kayang gilbakaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay kapat na al-qadr. Sudiyang ka. Udi na sukadakal. O kapang gilbaka ko simba. Ibarat yan. Napitir o Nabi ya. Pesembayang kanu sa luhur na patakarakat. Pesembayang kanu sa asar na patakarakat. Sembayang kanu sa maghrib na 3 karakat. Sembayang kanu sa isya na 4 karakat. Sembayang kanu sa subuh na 2 karakat. Na 3 sembayang ako sa asar na pakalima na kang karakat ka na kumakala ibalas. Dadi itu terimaan. Ayah sabab na kaya sudiyang ka at yaman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kasubrawn. Ayah ikalima asalat kuwaya mana niya nakasungkada. Kuukito Rasulullah na al-zaman sumasa. Ibarat yan na sumasa kiyang gilbakaon o Nabi. Lagi ito mabu imasa kapang gilbakatan ron. Lagi do pa mau ka kurban. Aya pitir o Nabi. Na aya mana niya nakakurban. Na siiko urian o Eidul Adha. Na tiga aya ka kurban akan na siiko urian o Eidul Fitr. Na diutu terimaan. Aya sabab na dami ato sa giyang kutwa masanian. Odi na aya mana niya na panay ka. Na tiga aya kanay ka kan na siiko aya mana niya na January. Antum na iba na giyutu ikapaparwakan. Bugid na giyang kutwa January na dami ato si Dhul Hijjah na giyutu na diutu terimaan. Ay sabab na miyalpas agyang kutwa masanian. Ikanam asyarat kuwaya makna niya nakasungkada ko kito Rasulullah na suwaya makna niya na darpa. Sadun sa darpa
aping gulau la anon Rasulullah agiu tu natia bisu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dikepakai bapa magalina lagi dia na suka pagi atikaf na ayat pitir Rasulullah apa mana ni na darpa apang gelbakan ko atikaf na masjid nagupun tigtano agi ang kaya jinsan bil na maito nasita na magi merintan bin saya makna niyan na hutil karon tano magi atikaf kamaulad na diutu tiriman sabab na su atikaf na sipa kamu ayanak waya makna niyan na mga masjid nagianan makna niyan na nam asyarat ko kasungkada ko waya makna niyan na okay to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agianan makna niyan na kapak atu dagian kaya simbatan ko Allah panamaran tano makna niyan na mabaloy su simbatan ko Allah amisong kadiko okay to Rasulullah nagumipagi klase ko Allah taala kaantano makaatud naguan matarima sa mga simbatan sa Allah pananggilan tan su imbabagon pananggilan tan sa mga lalangan Allah katumo su sigurado di su dilikadu ayam ananya na simba sa Allah taala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم